Welcome, welcome, Jenny. Jay, thank you so much. Sarah, welcome, welcome, welcome. Let's pump the likes, please, ladies and gentlemen. Let's pump the likes. Let's see if we can get to 50,000k likes tonight. Ons het net nou die aand, we did a 24-hour live en ons het geëindig op 1 miljoen likes. We ended up on getting a million fucking likes. It was incredible. It was so cool. Let's please share the live out. 50k likes. Let's fucking go. Easy stuff. How's everyone doing? Are you well? Did you have a good day? How is everything going? Are you guys good? Welcome, and SA just satisfying. Welcome to this live. How are you doing? Welcome everyone. Thank you so much, Anne. Guys, just please pump the likes. I just want to go and get something to drink quickly. I just want to go and grab a glass of water. The best bits of the 24-hour edit is on Instagram. I will also post a TikTok after this live. And then you guys can recap with us and see what happened in the 24-hour live. For the people who were not in the live. For die mense wat nie daar was nie. But for the fucking OGs that was there and they tapped their fingers to the bone, thank you so much. Happy Monday, happy Monday. Are you guys ready for Saturday? Saturday is the big fucking day. Saturday is a big day. Saturday is gonna be insane. I am super excited for Saturday. We have our live boxing match on Saturday, guys. Gustavian, thank you so much. How you doing? Welcome to this live. It's going to be epic, guys. Nicole, baie dankie vir die likes. Ek waardeer dit. Baie dankie. Hoe gaan het met jou? How are you doing? It's going to be epic, guys. I'm gonna live stream the fight on my TikTok. It's gonna be amazing. It's gonna be so much fun. Oh, I want to show you guys something. So, I got these from my cousin. My cousin's funeral that was on Saturday. He left me these. He actually left me these rings, guys. Look at that. I'm going to hurt him so bad, and I'm going to hurt him so bad. Look at that. This is an actual spoon. A silver spoon that is a ring. And now they have like really sentimental value. You know what I mean? So I'm really happy about these. Welcome everyone. Welcome, welcome, welcome. So I'm super happy for these. Look at that. I'm someone gonna wear this because it goes with the whole shirt vibe, you know what I mean? Please share out the live. I would really appreciate it. Please pump the likes, guys. We're gonna go to 50,000 likes tonight, because why the fuck not? The other night we did 1 million likes in one go. But let's smash this. Let's smash this and see how far we can go. Am I ready for the fight? Night Dog, I'm fucking ready. Are you ready for the fight? Who's your money on? Who's your money on, Night Dog? Who's the money on? Let's go, 50,000 like. Are you ready, champ? Lekker. Ek's bly om dit te hoor. I'm super happy to hear that. It's gonna be incredible. It's gonna be so much fun. Hashtag Team Tian, let's go, Night Dog. Ooh, Nicole, how are you doing? Welcome, welcome, welcome. Let me pump the volume. Let's get shit going. Let's go. Please share out the live. Send it to everyone you fucking know. Pump the likes. Share the fucking shit out of this live. And I'll see you in 1 second.
back, I'm back, I'm back, I'm back. Welcome everyone, welcome, welcome, welcome. Besides for the fight, the band is actually playing a show live at the event. So on Saturday, Leo, wat sê jy, Leo, gaan het goed met jou, meneer? Thank you, I just got out of the shower. Feeling fresh, feeling happy. Ek is so reg vir Saterdag. Gaan jy ons join in persoon of? Ooh, motherfucking Jones. Heaven smiles above me. Lekker Leo. Dan sien ons jou daar Saterdag. Het gaan befok wees, man. I'm super excited. Super excited. You give to me. Guys, please let's pump the likes, ladies and gentlemen. I can see on your thing here. Buenas tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ. Gustavian, thank you so much for the likes. Appreciate it. Lekker en jij, Shane, gaat het goed met jou, man? Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar Thirsted Give It. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver. Lekker. Dr. Kaylee. How are you doing, Dr. Kaylee? Is it Jacob? Is your ander account? Well, lekker, man. Gaan het goed met jou, meneer? Yes. Gaan ek die fight livestream? Yes, ek gaan. Ek gaan die fight livestream. Thank you, Aaron. Thank you, Sarah. Jy host box battles, okay? What is box battle? You were there for 17 hours. Well, thank you, Angela. Jezus, het gaan befok weer. Wat is box battles? Welcome, Jacob. Allemaal klim in 'n box en dan die persoon met die hoogste score einde die aand wen. Okay. You can't wait to see the fight. I can't wait. The fight, so I don't have a time for the fight as yet. I will figure that out pretty soon, but it's going to be close to the end of the event, so it's going to be like by 9, 10, like 9ish, 8, 9, 10, between those times in the evening. So, but I will go live like an hour prior to that, and then we'll jump in, you know what I mean? Your boxies who hoogste is 421k. Okay. Daai wit gloves gaan bloed sien, Roan. Daai wit gloves gaan bloed sien, fucking tande binne goed, wat ook al uit sy mond, uit sy fucking neus en sy oë uitkom, dis wat op daai fucking gloves gaan wees. Event will be posted after this live, so everyone can go and register for the event for Saturday in my fucking live. Jacob wil ek moet die... Nee, fuck jou. Vir die SA Records. Wanneer beplan jy om dit te doen, Jacob? Wanneer is die beplanning vir dit? April 10. Dit is nou wanneer? Dit is nou in hierdie week, né? Ek mag dalk hierdie enetjie mis, want ek het 'n paar ander goedjies wat ek moet doen. Op die 10 April, ek skiet 'n advertensie, maar jy kan my in-count vir die volgende ene. Is dit reg? Dan sal ek inpop en dan kan ons die hele ding doen.
Hoe laat eindig my live? Hoe bedoel jy? Van vandag? Hoe laat eindig my live vanaand? Okay. Dankie dat jy my gedink het, man. Ek waardeer dit ongelooflik baie. Ek sien jou Saterdag, nee? Ons sien mekaar Saterdag. Ek het nou net opgekom. So I just went live now. So everything is still cool. Dankie julle. Hoorie julle. Pump the likes, ladies and gentlemen. Please pump the likes. We're going to get to 50,000k. Just the other night we did. Gaan jy net die after party join? That's okay, Ruan. No, not 24 hours again tonight. There's not a chance. No, I'm not mentally ready for that. You have to prepare yourself. I did a 24-hour live. For the people who don't know, I went straight live for 24 hours. Marlene, ek is 'n lead singer van 'n band. Die band se naam is Blaumoor. Dis in my bio. Gaan check it out. All die shit's there. Dis glo 'n TikTok event. Ek's nie eens 'n TikToker nie. Jy is 'n TikToker, Juan, en jy weet dit. In jou hart, weet jy dit. We smashed the 24-hour live goal and we got fucking 1 million likes, guys. We ended up on 1 million likes, and for some reason I feel like that is the South African record for likes in a live. I'm not even fucking joking. Can anyone tell me any other person that got 1 million likes in a live in South Africa? Do you know what I mean? Like, I don't think anyone has ever gotten 1 million likes. The Massage Gun Show works, man. 2 mil likes in 6 ure. Not a fucking chance. Wie was dit? Wie was dit? Wie was dit? Met die Christian aan. 2 miljoen het jy 'n video. Ek glo nie daai kak nie. Weet jy hoe baie mense was in my live en het getap om by 1 miljoen uit te kom? Weet jy hoe baie mense? Stuur my evidence, Roan, en haal ek my fucking hoed af weer. Dan haal ek my hoed af weer. Ek beloof jou. 9,000 mense in jou live gehad. Well, with 9,000 people in a live, it sounds doable. But the 24-hour live was fun. Yeah, I'm saying the same thing, sir. Evidence. Roan, jy gaan na evidence moet uithaal, bro. Asseblief stuur dit my, ek sal love om dit te sien. Are you guys enjoying the tunes? Were you stuffed? What do you mean by stuffed? Lots of good loves. Lots of good loves, guys. I want to do this. Let's go, let's go, let's go, let's fucking go. Boom, bum, 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 maram, maram, bum, bum, bum. Tunes. The reindeer. Oh, I am banned from using the reindeer. I'm banned from using the reindeer filter. It fucks up everyone's nightmares. People are like, they still can't sleep because of it. Children are crying, the dogs are howling, the moon turned red the minute I turned on that reindeer thing. Everything just went fucking south. Everything just went. Hallo, wat sê jy? Gaan het goed? Lekker, man. You can't unsee it. Guys, let's just do it once. For all time's sake. Sarah, it's time to close your eyes now. Quickly. It's time to close your eyes now. This is for all time's sake. Motherfucking Jones! Yay! There we go. Done. Now, because of me, a lot of people is not going to be able to sleep tonight, but I'll take that on the fucking chin. I'm super excited for the Saturday. Tickbox says I come for Little J bliksem. Why does it look good on me? Anything looks good on me. Can I prove that to you? Let me show you. I mean, this motherfucker who DJs at funerals.
This fucking guy. What's this? No, that doesn't look good on me. Let's go. Yo, yo, yo. Hallo Tian. Hoe gaan het? Goed, dankie met jou. Goed, dankie. Jy het nie my verwag nie. Nee, ek sien Pop Rivet se naam en dan sê ek soos hier kom Pop Rivet. Ja, hoe gaan die ding? Gaan dit goed? Gaan goed. Is jy reg vir Saterdag? Ja, baie reg vir Saterdag. Ons gaan julle kom 100% support. reg vir Saterdag. Lekker, ja. Is julle team Little J? Want ek meen julle is obviously vriende. Ons is team niemand nie. Okay. Skryf vir die red. Ja, fucking. Ek gaan vir almal cheers. Dus Okay, cool. Okay, cool. Wie ook al wen voor stem ek. Well. Ja. Doen ons almal nie maar eintlik. Yes. Ja, ek super excited. Ek dink dit gaan 'n groot jol wees. I'm super excited. Ja, ek en Monique gaan drink. Ek gaan obviously nie drink nie, maar soos oh, thank you so much Sarah. Ja, ek is fucking amped, man. Ek's amped. Pop Rivet fight nie die jaar nie, hè? Nee, hy doen nie. Okay. Hy het die vorige een is gefight. Yes, ek en hy albei die vorige is gefight. En hoe het afgeloop? What happened? Ons albei het gewen. Great. Yes. Klaar, is kom vang net 'n springkon in kom huis. Oh fuck. Okay. Guys, let's go and catch a what springkan in Guys, English? ons 13 nuggies daai kan. Kom ons vat A dit. springcan. Okay guys, I have to go and catch a bug. Where is it? Ek gaan na die een af en sal ek in. Waar? O, en ek dink Waar nie kombuis? daar in die kans. Daar by die gryskras by die stoor. Guys, we need a Rosa for the times 3. Guys, I need to catch this thing. My Monique. Monique, ons gebruik die glove. Ons het 'n glove. Ons gebruik die glove op die times 3. Let's go. Ja, dit nou werk nie. Nothing gave me a fry. Kom. Oh. Gebruik hom al 3. Julle gebruik hom al 3. Daar's 13 nuggies daai kan. By die ding my. Jy gebaai. Ja. Ew. Thank you so much, girls. Nie meer cookies Okay, reg my Monique. Nee, julle ons gaan ons nooit hierdie wen nie. No, Let's the go. guys use the glove. I'll use a container. My Monique met die rosies. Dankie my Monique. Okay, guys, I'm gonna use a pot. Ja. Dankie Monique Oh, my thank you for the rosies. gift, girl. Sorry, I'm fucking trying to catch this Nou, thing. guys, gaan baie goed met haar. Nee, fuck. Help me. Thank you. Hallo Stefan. Wat doen jy Tian? Ek het vang springkane in die huis. Fucking ding het my gebyt. You fucking. Toe is. Ja. Maak die deur. Ek gaan hom nou gaan vra. Let's go. Ons nog 'n minuut oor. Okay. I just got the fright of my fucking life. Thank you, Nikki. Welcome. Hallo Tien. Gaan ek daai gaan. Welcome, everyone. Welcome. Welkom alle Angel. Dankie vir die tabs guys. Hallo my Tien. Ek sien julle Saterdag. Why are you and Pop Rivet not fighting the next door? Ek gaan Engels praat. Ek het baie Engelse mense. Hoekom fight julle nie? Why are you guys not fighting on Saturday? Just because you've been there, done that. Ja, kyk ons het 'n kind nou, so
ons, jy weet, jy sit jou kind eerste en, you know. Kry So, jy dit- die eerste. Yes. Sien wat Ja. gebeur. Dis nie meer, daar's nie regtig iemand wat ek wil uitdaag nie, jy weet. So, dit help nie ek doen TikToks met soos om iemand te slaan nie. Dit gaan ons daai hê van, okay, jy wil daai iemand moer. Ja, you know. maar ook dit gaan ook maar oor mental health awareness. So Maar ek's okay, you know, I'm fine. Ek's okay. ja, no, look. Ja, Maar dis dinge is net anders nou dat ek 'n kind het, you know. Ek het baie dinge verander en baie dinge laat gaan. So, maar ek wil dit weer doen. Dis net soos daar's niemand regtig wie ek wil uitdaag nie. So, daar's iemand wat fight ek wil vir Paul uitdaag. Privet. Wat ja. Hoorie maar baie dankie vir die match. Julle moet 'n lekker aand hê, hoor. Stuur groete vir Paul Privet. Ekskuus Tiaan, ek het dan niks gehoor wat jy sê nie, ekskuus. Ek sê julle moet 'n lekker aand hê. Stuur groete vir Paul Privet. Baie dankie vir die match, hoor. Ja, ook ons sal jou Saterdag sien. Lekker, cheers. Bye. Okay, guys. Oh fuck, there's a havoc in this house. There's locusts everywhere. Waar's hy? Daar Oh my god, where are these things coming from? There's locusts everywhere. Oh, and this is a brown one. This one looks violent. Let me show you guys. Look at that thing. Oh my god. They are a little scary, aren't they? Like, I don't know what the fuck. I don't know, y'all, that's fucking huge. So now I need to catch it. It's got a limp. What does that mean? When a thing's got a limp, they're dangerous. Kom. Kry my vang ek hierdie goed. Let's see. Ja, pas op, jy goed. Bowie, no. Nee, Bowie's gonna eat it. Bowie, nee. Bowie. Nee, Bowie, nee. Contained. Ek hoop dis gaan die los. No, it's still safe. It's still safe. I'm just gonna release it outside. Maak dit dadelik wat deur te doen. And then... No, Bowie won't eat it. No, it's gonna go outside. Okay, it's safe, guys. Look, I'll show you. It's safe. Ready to go. Ready to go and live its life. So hi to your family for me. No, I know it means... It means what? A limp means a injured leg. Maar ek dink dit gaan buite gaan wees. No, it's not gonna fly back in. I just caught 2 of them. Oh, 2 of them, safe and sound outside. And they're gonna be safe, so everything's gonna be fine. Everything is gonna be fine. I promise. Okay, let's play some music. Let's play some tunes, guys. We're on 12,000 like. I did not see Little J's live. Why? What happened? What happened on the live? He's not live now. On a tug, on a poke, on a bait, under pressure. Oh, it's tying up, listen. Oh, nothing. Okay, cool. The unchained melody, out of tune remedy for the weekend. Yeah, he's off. I wanted to send him an invite now. They blue. Raise my heart, Guys, we're aiming for 50,000 likes. I also have a live goal up there. just a spoon. Live goal up there. Call me dumb, call me scum.
Why does my hair look good? Because it just looks good. I'm holding on for this. When Saturday don't come soon. Welcome, 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 welcome. And that Saturday don't Let's go and find a battle. Lose my mind. Let's go. Lekker time. Chester. Wat sê julle? Lekker Rustig en jy. Lekker man. Hoe was die konserte? Well, fuck man, was great. Shit man, ek's jammer dat ons nie daar kom wees nie, bro. Nee, dis okay. Maar ons sien vir jou Saterdag, né? Ja, 100%. In die fucking ring. You ready? Sien vir jou Fight een van Saterdag. julle twee. Wat sê jy? Boks een van julle twee sal. Nee, Niemand ons- kon ons uit nie, chom. Ons is chommies met almal. Julle moet mekaar aan bliksem man. Nee, fuck What hom. the fuck? Ek gaan hom breek. Okay, jy lekker man. Jy dink jy gaan my breek? Kom met my. Guys, I just started a new kickbox match coming up. The two friends are gonna fuck each other up in a match thing. Fuck. Nee, dis lekker man. Hoe is julle maandag, alright? Ja, rustig, Ag, rustig, chom. Dit is Sam. baie stil vanaand. Ek weet nie ergens anders nie, maar hier by ons is baie stil. Is Dis doodstil in ons kant. Dankie Venomous. Let's go. Thank Die you reg so vir much, Saterdag. brother. Excuse? Die reg vir Saterdag. 110% reg. Weet julle, almal moet eintlik vir Little J vra, want ek dink die house fucking reg. Almal moet na hom toe gaan en vir hom maar sterkte sê. Ek is fine. Ek is fucking reg. Thank you so much, girls. Mooi, ja, ek dink Dankie Venomous. dit gaan goed wees. Ons kan nie wag om te kyk nie. Nee, dit gaan befok wees. Nee, daai ou het nie 'n fucking idee nie. Ek gaan vir daai ou 'n lelike Oh, pik slaap. let's go. Thank you, Nicky. Let's No, go. man. Let's go. Thank you, Michelle. Let's go, everyone. Champion. JR, dankie vir die rosie. Nee, lekker. Ek is am. Die band speel ook 'n show daar. So Oh, awesome. Ag, dis awesome. ons speel 'n show in die fucking ring. So almal wat daar is gaan sommer 'n quick bloomer show kry in die mix in. Fuck it, so nou moet ons 'n foto saam jou neem. Ja, ongelukkig. Ek dink julle moet eers maar 'n bietjie skeer wat. Ag, jy gaan lê. Ek joke. Dankie Hou die baard vir dankie padding. Venomous. Hou die baard vir padding. As daar dalk maar net 'n fight in die parking lot gebeur, dan weet jy jy's gekap. Ja, ons reg. Thank you, Michelle. A new subscriber. Welcome. Miskien Thank einde you van die so jaar much. Thank you. boxons. Ja, You never know. Sê weer. Volgende tickbox. Volgende TikTok Ons is weet die nog boxers, nie. ons sal check. Maybe tel ons beef op. Met iemand. Ja, you fuck is Pretoria en by Pretoria. Dankie Venomous. Julle nog meer Exactly. rosies. JR, dankie. Thank you so much, girls. Let's go. This is a tight match. I can see. Dankie Chantay. Let's Jessie, freaking Soria. go. Dit is 'n times 3, hè? Jessie, nou die TikTok. Let's Lekker. fucking go. Let's fucking go. Times 3 guys, let's use it. Jenny. 14 nuggies. Ek sien dit nou eers. Goeie moed. Ek dink Ah, dit's 4. julle gaan hulle nie kry. Ja, Ons het gloves nie guys, ons het net hierdie times 4. Ons het vanaand soos dit so stil gewees, Chantal. 8 times 3. Yes. times 4. Let's go. Bad. Oh, moed. Thank you, Nicky. Daai het getaan Dank jy, something, bro. Shit. Goeie kinders in die weeshuis. Shit. Let's go. Nee, wat Let's sê jy go. my champion? 10 seconds left. Goed met jou, guys. John. They're gonna snipe for the Nuggets. I can feel it. Something is telling me. My previous Goma training is telling me. That's that they're gonna okay. snipe the Nuggets. I told you. Thank you, girl. Let's go. Yesie. Yay! Ribbons. Wat dan? Let's go. Day. Freaking hell. Hallo my boetjies, lekker jy Dina. Gaan dit met jou, chom? Wat sê my huister? Yesie, dankie Chantay. Dit was nou awesome. My blooming light. Dankie Venomous. Ja, julle ons kom daar. Ons stel op. Dit lyk goed. Yesie. Okay, nee maar lekker. Is julle ouens, dis julle excited vir Saterdag. Ek meen dit is altyd 'n fucking jol om mense te sien beklei, is dit nie? Al is die fights Nee, kak. ons is daar vir die kuier.
Okay, so jy gaan gesyp raak. Dis 'n verskoning. Die feit Dit klink vir my soos die perfect doel, weet jy wat syp in mekaar blik? Ai, ek Klink soos kan- 'n 21st. Nee, dis Santay, jy het al baie vir ons Jy gedoen. moenie worry nie. Dankie. Rolien, thank you so much for the heart. Ja, die feit is waardeer net 'n dit, hoor. verskoning, chom. Dit is net om daar te Met wees. goed delay. Ja, exactly. Dis maar nou net om na ietsie te kyk terwyl jy jou brandy geniet. Maar ja, ons het actually vir ons sou net vir ons daar sou 1 of 2 fights gewees het. En toe hoor ons julle fight so, ons is nou daar vir 3 fights. Okay, dit En gaan ons is lekker. daar vir 6 ure se kuier. Ja. So ons gaan onsself pace en dan as julle fight gaan ons onsself mooi gedra en kyk. En dan tot die laaste persoon van daarna dan dan Okay. is dit Ek moet hierdie vra, Dan gaan op wie is julle geld? En julle kan eerlik wees, ek's 'n nice mens, al is dit Little Joe, op wie is julle geld? Chom is moeilik bra, yes, ons kan nou nie. Ai. Little Jay is ook ons bra, jy weet soos so Nee, dis cool nou. Ek is 'n easy mens, almal weet ek is fucking chill. Mense is soos, "Regtig gaan jy fight? Jy lyk nie soos 'n fighter." Maar dis Dis die ding is, ek onderskat nooit iemand nie. niemand hou. En hy onderskat my big time en ek sê vir hom, Nou Chom, al wat ek jou kan sê is, as jy sê onderskat, al wat ek jou sê is, ek love 'n fucking underdog. dude, daar's nie 'n beter ding as 'n underdog Exactly. storie nie. Ek love 'n underdog. Thank you, Nicky. So dis al wat ek Ja, sê. hallo, Underdog, Leo. my thing ou. Wil jy nog 'n netjie doen? 100%. 100%. Hoe laat skiet julle ouens deur daartoe? Gaan julle daar weet van die begin af of? Ja. Well, okay. Ons gaan redelik vroeg gaan, Chom, want ons wil redelik naby plek kry wel. Ons gaan nie general access. Ons was laas jaar VIP gewees, maar ag Chom, jy kan net sowel general access Ja, gaan, Chom. eerlik. Ek was VIP en ek deeltyd in general gesit. Ja, want jy Hoe is kers dit? so mense van die ouens daar. Okay, ek weet nou nie, dis nou my eerste tickbox, né? Ja, my opinie, Chom, ek sal nie VIP gaan want ons was soos hy sê, ons het jy die hele tyd in general gewees. En En al die ons ouens kuier daar, ons het lekker gekuier en jy sien ook. So Ja. Wel ek is VIP, ek laat kook 'n fight daai. Ek is in die ring. In die voor wees. Ja. Oh, Nikki, that's cool. Ja. Gevra gaan julle Danny, ons sal op ons backup account vir julle stream. It's Nee, ek kan live gaan op die normale kant. Hulle loop nie. Kom enige event doen hulle, bro. Ek het ons laas keer met Factor, Ja, maar ons het restrictions gekry, dan moet jy afgaan en weer opgaan. maar daar's mense wat jou blok. Jou report. Wel, nou sê gou vir my, wie gaan hulle nie keer om dit weer te doen? Want hulle gaan wel kyk wat daar aangaan. Nee, Chom. So sê gou vir my, julle het dit live gestream en toe kry hulle kak. Ons het net restrictions gekry, Ja, maar ons- that was about it. Ja, want dis en dan obviously ons sê vir ons hulle moenie tap nie, want sodra ons begin tap dan Want die viewers was insane. ja, ons het soos hier al moer baie viewers. Ek dink dit was oor die So 500 ja, viewers. ons het maar jy moet maar net versigtig wees want ons het een keer 'n fight gestream. Ons het 3 keer se fight gestream toe fucking ban hulle ons shop. Ja, want jy kan nie TV doen nie want daar's heavy copyright op dit. Ja. Ja, so al wat gebeur het by Tikbox is hulle het actually ons kom vra ons moenie, maar ons het dit skelm gedoen. Ek gaan dit doen anyway. Ja, hulle het gekom en gesê julle asseblief moenie en ons het nie geworry nie. Ja. Dis Sal ons ek wys worry dit self, guys. Ja. Ek worry Dames. Dis al julle se time streak, kom ons gebruik hom. Ek livestream my fight en die fights in die parking lot so ook. Ja, daar gaan 'n hele paar after matches ook wees in die parking lot dink ek. Ja, dit Die gaan finals. letterlik 'n moose tickbox wees. Ja, so daar gaan pre-fights wees, die main fight en dan gaan daar post-fights ook wees. So julle skakel in hier by Bosmar Thank you Radio. Jenny, thank you girls, appreciate it. Daniela, hoe gaan dit met jou? Leo, wat sê Thank met you, jou? thank you. Saps. Thank you sir. Let's Julle, dis go. 'n Dankie times aan Janai. Julle ouens se matches is nogals lekker groot sien ek, né? Nee, is nou rustig. Nee, maar soos julle scheduled battles, hè? O ja. Ja, nee, ek ons is blessed. Ons het Dankie, regtig Wena goeie Moes. supporters as dit kom by dit. Wat was julle grootste wat julle gekry het, like julle total score in 'n match? 210,000 so about. ietsie. So oor die 200. Maar kyk, as alles getimes 5 het, dink ek sou jy by die 500,000 As gewees, ja, maar as. Dis die ding, die groot woord is as, want Ja. Dis goed. Ja, dis goed, man. Oude?
Jou nou Sy seker. het oor 'n bar hou. Ja, ek het so gedink. Oor 'n miljoen. Ek het 'n miljoen geslaat, ja, eenaand. Okay, well done, Chong. Well done. Daai is insane. Daai is Daai is Dit was soos, what the fuck gaan hier? Ek kan net imagine hoe dit aangegaan. So jy's soos die TikTok van Suid-Afrika. jy's Nee, kan ek vir iets sê, nee? Soos, Jy 'n rekord gebreek of ietsie? ek weet nie wat was die myn, ek het nou die aantal miljoen likes gekry, so ek weet nie of daai 'n rekord was nie, maar toe kom Roan in my live, toe sê hy vir my, hy het al 2 miljoen likes in 6 ure gekry, dus ek is bullshit. Ja, Stuur nee, vir my, hulle het met Dr. Phillips, hy het vir my hulle almal gesê, by sy hek gesit het. Toe was iets soos 8 miljoen likes op daai Christian se live. 8 miljoen. crazy. En daar was oor die 13,000 mense in sy live. Ja, wel kyk as almal saam tap die hele tyd, I mean, yes. 13,000 mense kan ek verstaan. Auto tapper maak 'n verskil. Ja, fucking ja. So they saying that there was one live where a guy was stuck on a gate. I don't know what fucking happened. There were 13,000 people in that guy's live. How many likes did he have? Over 8 million. Over 8 million likes in South Africa. Ja. But I must say, for Drama me, not likes. climbing gates and not having any drama, a million likes is fucking fresh. Ja, Chong, vir 'n million likes vir niks drama nie. Well freaking done. We got 1.2 million, yes. 1.2 million is what we got for that live. Yes, dis dis insane, mal, bro. Well done. Dankie. Yeah, Ons rekord is maar 155. Kyk. Oh, maar dis baie ou, weet jy hoe lank live is hier vir 150? En dit was 'n long live. Ek het 24 ure live. Ek het 24 uur live gedoen, ouens. Yes, dis insane. Soos aan een. Aan een, ek het 5 uur die oggend live gegaan, die volgende dag 5 uur toe se eers klaar. Bro, was jy nie soos Yo. movies moeg gewees Nee, hy het 6 lyne geslaap. Ek was fucked, pal. Ek kan fucking nie imagine. Ek kan net dink, bro. Ja, dis hier by die einde, ou. Ek het dis actually op my YouTube, soos dit word gepost op my YouTube channel. Jy kan sien hier by die einde is ek fucking op soos ou brood. Ou, ek sit daar. Ek is soos ek kan nie meer my oë oop hou nie. Ek is nou fucked. Chom, ek kan net imagine. Maar ek het die einste wenner Moesie in die live. Sy het vir my goed geleer New Year's. Gee sy my hierdie klomp Vitamine C en Dankie vir die boosters en goed wat jy by die garage koop. Kyk, is bly die duur, Chom. Ek sê vir jou 'n pakkie kos soos R100, né? Ja. As jy nou al 4 verskillende goedjies moet kry, maar daai goed hou vir jou wakker, Chom. Is dit? Sarah, As thank jy you so much. reg deur kuier, you name it. Kan ek net sê dat ek het daai live gedoen sonder 'n koppie koffie, sonder 'n Red Bull, niks. Net water. Net fucking government juice. Thank you, Nikki. Oh, nice, Diddy. Let's use it. Ja, hier sê sy nou dis USN se maak. Ah, okay. Wat sy vir ons gegee het. Chom, Ek sal dit bietjie try, blyk wakker vir so fucking week. nee, kyk, ek like my slaap, hoor. Ek ook. Ek love my slaap. Fuck me. I love sleeping. Maar ja. Jy weet, dis mos fact up. Yes. Nou, ek en hy het saam gerank in Desember. Okay. Die ergste vir ons was in 3 dae se tyd, het ons net 6 ure geslaap. Dude, ek het ook sulke kak gedoen. Waar het jy toe geëindig op die ranking, man? So, ek dink ons was 6de of 7de, die einde van die Nice. maar dit was op die weekly. Ja, 'n weekly. Ek het weekly gepush 'n paar keer, maar dan baie random, I'm fucking eindig ek op die weekly. En toe op my birthday toe stoot ek weekly toe eindig ek op eerste op. Toe sê ek so what the fuck. En dit was amazing. Ek was nog nooit eerste op die weekly ranking gewees nie, maar dit vat so baie werk, bro. Dit doen. Thank you so much. Thank you Dr. Kelly. Hallo julle. Die tyd wat jy insit, dis insane. En nou ek en Raymond was so 3 weke terug. Toe was ons eerste op die daily. Nice. En ons het letterlik 8 uur live gegaan, toe kom Ayar in en toe gooi sy mal. Ek dink sy het 260,000 skoon coins gegooi. Amazing. That's so cool. En ja, toe is ons eerste en toe net so voor 11:30. Toe wat se naam, kom die ander ouens live, toe sit hulle ranking aan, toe eindig ons 4de. Ja, hulle doen dit, die fokkers. Hulle sit hulle goed af. Thank you, Nikki. Thank you so much. Thank you, Sarah. Appreciate it, girls. Thank you so much. Maar het jy 'n broer? Ek het 2. Ek dink jou broer het agter ons gesit en jy daar gesit by
die conference. Ek was daar, albei my broers was daar. Thank you Nikki, thank you Jenny. Maar is julle identies? So ek is die oudste, my jonger boetie is 2 jaar jonger as ek, naam Strever, en dan Martin is die jongste en hy is so lekker lank. Okay. Ja, almal van hulle is in die band ook. Thank you Sarah. Ag, dis freaking awesome. Ja. Wat doen julle vir 'n lewe? Wat is julle jobs? Ons is operational bestuurders vir Albany. O, lekker, jy en Raymond. Ja, so partykeer dan operate ek, dan lewer ek die brood af en dan bestuur hy en dan ruil ons net om. En chow julle van daai brood as julle cruise. Nee, ons mag nie. Hulle het ons gevang. Jy ry met 'n peanut butter in jou cab, joh. Dankie vir die follow, Amanda. Nee, champ, nee, ons het mos Bosmal begin. Ja. So dis op die oomblik die side hustle en dan ook ons doen saam TikTok en dan ja, ons werke kan ons nie discuss nie want ons werk met groot kliënte. Nee, of course, nee, it's all cool. So ja, en jy? Werk in die filmindustrie, voor die kamera as 'n model, agter die kamera werk ek in die art department, skiet advertensies en dan doen ek die band en dan doen ek obviously social media. Ag, awesome. Ja, like freelancing stuff en sulke goed, ja. Ag, dis freaking awesome, man. Ek's maar creative, as ek in 'n kantoor sit raak ek mal, bro. Ja, ek sit met 2 screens, John. No, fuck, ek kan nie met 2 screens sit nie. As ek met 1 screen sit, raak ek van my kop af. Ek kan nie in 'n cubicle sit nie. I am not a fucking 9 to 5 type of person. It will kill me. Thank you. Nee, ek is nie my vibe nie. Ja. Ek het dit gedoen, ek het vir Netbank gewerk, was fucked up. Nooit in my lewe nie. Sorry. Hy Thank sê you, Sarah. dit te werk. Dit was fucked up, hy het nooit vir sy lewe nie. Ja, wat sê jy? Hy Ja? het vir Netbank gewerk. Ja, daar wel 'n netbank. Ja. No, fuck that shit. Nooit in my lewe nie. Bro, ek was moeg die heel dag. Ek het net gebid vir fucking lunch, bro. Vir pauze. Ek moes erg gebid vir pauze, bro. Rarig, Joe, was dit so bad? Yo, is nie my vibe nie. Thank you so much, sir. Thank you. Fuck that. Daar van ons operational bestuurders sê wat sit jy met 'n peanut butter broodjie in die kabel? Jy moet vir jou 'n fucking jam en 'n peanut butter in die cabio los. As jy ry dan stap jy so lou. Fucking lunch die heel dag. Fuck. Ja, Joe, ons stop nie. Ons stop net om kos te kry, dan ry ons weer. Jy stop net om fucking botter te koop as die botter klaar raak. Net die kos is daar, jy ry met die kos, bro. Die kos is gelaai. Maar Tian, ons sal jou sien, champ. Lekker ouens, mag die son skyn op julle wasgoed. Cheers. Cheers, my pen. Cheers, man. Thank you so much. Thank you so much. You guys are fucking incredible. Rabbit Hole MVP Nikki, thank you so much. Thank you so much for that. Excuse me for speaking Afrikaans to these guys. They are really Afrikaans. So I obviously just speaking Afrikaans to them, it just comes naturally to me, being an Afrikaans speaking person. Welkom julle, welcome everyone. Baie dankie vir die follows julle. That was fun. Yeah, they're nice guys. Drama free. I enjoy drama free lives. Can I give you a quick summary? Of course I can. So they're going to be there on Saturday. They're really excited. They can't put their money on me or Little J because they're friends with Little J. And they're friendly with me. I wouldn't say we're friends because I don't really know them, but they're friendly. They're going to be there at the fight. They have live streamed the fight before. The only thing they did get was a few restrictions. No BANs or that shit. They work for Albany. It's a bread company in South Africa. They deliver bread and all that kind of things. And their biggest score they've ever had on a live is 200 and something thousand, which is good. It's not a bad score. They said congratulations for the 1 million likes. That's amazing. And they said congratulations on getting 1 million in a battle. That is insane. So they were like, the rabbit hole is really cool. And then they were saying that they ranked once and they ended on number 6, I think. They ended on number 1 on the daily rankings. And they also said that they will see the band live on Saturday. There's a quick recap with all the nitty-gritty shit left out. But just that is a quick recap of what we just spoke about. And they said that the fights are going to be really cool. Which is, I fucking agree. The fights are going to be so cool.
I'm from South Africa. Yes, ek is. Ek's Afrikaans as fuck. Let me get some poison. Okay, get me out of this house, get me out of my head. Get me a drink and a cigarette. I just need to go out cause I can sleep when I'm dead. Drop me off at the rocks on Sunset. Hey, you, same time in same place. We keep your shit faced, yeah, yeah. Hey, you, there's a lot that I wanna say, but that's for another day. Okay, kiss, 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 kiss the bottle all night. Kiss, 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 kiss the bottle, yeah. Kiss, 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 kiss the bottle all night. Hello. Goodbye. Let's get back in the car, it's time to do it again. Light up a blunt. Ronaldo Becker, al gaan fokkeltande oor wees nie, kom ek sê dit vir jou. He's gonna lose all his teeth on Saturday, fuck yeah. Let's all do a hashtag Team Tian. Thank you so much for the roses, I really appreciate it. Bye Donkey. Jolene van der Walt, ek waardeer dit Jolene. Let's pump guys, we're going for 50k likes tonight. Who is joining us? Who is joining us on Saturday on the live stream? For Tickbox 6, and who is joining us at the actual fucking fight for the people that are in South Africa? Let's go, we've got Mr. Bibbs in the house, Aaron, Kathleen, Danny, Team Tian, let's go. Jolene Boydonk, we follow Brendan is gonna be there. Event up for registering, it's gonna be available after this live. Jenny's gonna be there, Nikki's gonna be there, Sarah's gonna be there. You know, the whole fucking world's gonna be there. Hashtag Team Tian, let's fuck shit up. Mr. Bibbs, we have good vibes here. High energy. It's all fucking cool in here. Guys, are we gonna do a battle? Are you guys ready for battle with Lil J? He's online. I can send him an invite. I can send him an invite. Are you guys ready? We have to fuck him up now. There's no two ways about him. We have to fuck him up now. Okay. Let's go. Lekker! Lekker! Hoe gaan het Tian? Lekker meisiekins. Sê julle. Lekker. Rustig, kan nie kla nie. Dankie Dylan. Lekker. Good vibes, good times. Aan die brand, man. Yes. Is jy ready? Jy het geen idee hoe goed die vibes is nie. Nee, ek is fucking aan die brand ready, man. Ek is lekker. Hoe gaan julle maandag? Is dit chill? Man, jy nie sy hare is nie, hy gaan sy hare moets nou as hy verloor. In die middel van die ring. Dit gaan nie gebeur nie. Gaan nie gebeur nie. It's not gonna happen. Ons koop die refs, hè? Let's go. Thank you, Nicky. Ek het gesien Kika. Sulika. Dion, wat as ons refs koop, bro? Moer ons hom op. It's okay. Nice, let's go. Thank you, sir. Appreciate it. Let's go. Waarmee hou julle ouens julle self besig? Niks rarig nou, ons het nou net live gegaan. Dina verjaar 12 uur. Wie verjaar? Dien. Geluk met jou birthday, man. Dankie champ. Hoe oud is jy? Poes oud. So oud soos wat hulle my wil hê. Nee, maar rarig, hoe oud is jy? 24. Jy is nog 'n spring chicken, man. Kak. Times are good, man. Lekker. Uit Jan gaan sien wat doen 'n spring chicken aan hom. Wow. Dion, wat Ek word 29 hierdie jaar. Let's go. Thank you, Sarah. Yes. Maar Nou gaan ek we've got fucking triple. Kom ek 'n toppie bliksem. Ek is ver van 'n toppie af, my vriend. Ek lyk jonger as jy. Nee, Dion, nou oordryf jy bietjie. Nee, ek doen nie. Laat ek hierdie baard skeer en wys ek jou. Jy's al besig om bleis te raak, bro. Ja, macho. Let's go. Thank you for the follows. Kyk al, jy's fucking besig. Luister nie, jy gaan Twee mense, Dr. Monique. Saterdag, wat praat jy? Jy's al besig om bleis te raak. Ja, ou, ek kan nie wag nie, kan ek jou sê, nee, ek het so 'n deurskynende sakkie gekry wat ek langs my medalje gaan hang en dan gaan ek 'n deel van die hare Okay, daar in kom daai hier. sakkie sit. Weet jy dit?
Daai sakkie gaan vol grane wees my vriend. Ons al wat daai sakkie. Daai sakkie gaan vol hare wees my bro. Daar gaan fokkelhare daan wees nie. Ek hoop vir soos in my hart, nê, soos diep in my hart, regtig. En ek bedoel hierdie nou met liefde. Hoop ek regtig jy bring jou fucking A-game Saterdag want ek wil nie 'n maklike fight hê nie. Ek wil nie hê jy moet daar instap en dit moet in die eerste ronde verby wees nie. Dis al wat ek wil sê. Thank you so much, Kill. Dit gaan. Weet jy wat, dit is 2 minute ronde. Dalk gaan dit nie. Dalk tweede ronde. Ek gee jou tweede ronde dan gaan jy val. Maar eerste ronde is te kol. Is 2 minutes, bro. Nie eens jy gaan dit. As jy dis times 3. Nie eens in jou drome gaan jy dit kan doen nie. My vriend, ek is so excited. As jy eerste 2 minute val, dan gee ek dit vir jou. Ons gaan sien. Fucking julle ouens kry die of Little J althans jy kry die surprise van die lewe Saterdag. Kan jy dit beloof? Bro, ek het dit al 3 keer gehoor. En jy gaan dit Saterdag weer hoor terwyl jy daar op die fok. Ja, Saterdag gaan deja vu weer wees waar ek wen en net nog 'n medalje kry. Ja, jy gaan fokkel kry behalwe die fokkepak slaaf in jou lewe nie. Ek kan jou dit beloof. Okay. Ek is super amped. Ek kan nie meer wag nie. Ek kan dit fucking mode doen. Dit gaan tens wees. Dit gaan tens, dit gaan daai, bro. Ek gaan mal gaan langs daai stage, bro. Ek kan net daai energie so lank voel, bro. Dit gaan crazy wees. Wat doen jy vir jou birthday, Dien? Ek weet nie, ek gaan môre 'n bietjie maak en ek het oefening môre, ons het oefening môre vir die pol. Wat sê jy, Tiaan? Woensdag bietjie. Lekker jy? Restaurant toe gaan. Nee, lekker. Sê net vir Little J, ek bring haar tattoo. Sorry, Tiaan, waar's joune? Waar's joune? 'n medalje verdeel na Mattel nie my vriend. Waar's joune buddy? Haha, nee, jy kan 'n medalje verdeel na Mattel fokol. Let's go. Die Saterdag soek ek 'n girl. Jy moenie dit vir my sê nie, jy moet dit Cherry self al optel. Ja, bro, dis Baie dankie vir die follows julle, ek waardeer dit. Fuck Audrey, oh wee. Ja, nee guys, ey. Maar hulle vra as jy fight, gaan jy jou valstande uithaal of gaan jy dit inhou? Nee, ek haal dit uit. En dan sit ek gumguards oor dit. Okay. Gaan jou pruik afval Okay, of kom gaan jy mee. met hom vat? Jy kort 'n fucking pruik. Jy kort fucking. Meer as een en jy het een. Maar ek is amper 30. En ek verouder soos wyn en jy lyk al klaar soos asof jy fucking Luister hier kom is. gaan jy jou extensions uithaal vir die fight? No fucking extensions nie. Ek braai dit toe masjien net soos wat jy jou haar knip. Luister dit, Jan, wat gebeur nou as ek jou uitknok? Wat gebeur van al daai expensive hair products, bro? Dit gaan nie gebeur. Wat nou as hierdie mense jou sponsor en ek nok jou uit en jy's nou kaalkop? Hoe gaan jy hare? Weet jy wat het hulle vir my gesê? Hulle het eintlik vir my meer product gestuur want hulle het vir my gesê ons weet jy gaan wen. Ek het nou net 'n box product gekry van hulle. Wel shit bro, wel good luck om hair products te promote as jy bold is. Nou, Jy is fucking bold. Ek is nie eens bold nie. Ek gaan nie bold raak nie. Bold wees. Not a fucking chance. Not a fucking Ek chance. gaan jou wys. En kom ek jou sê in daai ring, skeer ek dit af, nee, as jy verloor skeer ek dit in daai ring af voor al daai mense. Ek bring 'n tattoo masjien en dan gaan op jou tattoo Tiaan se beach. Net so. Let's go. Jy kan dit doen. Ek sit vir dit. Dis Reg. Nee reg. Fucking let's go. Nikki, thank you so much. Dankie, man. Yes. Ja nee, ek sit vir 'n tyd, my chom. Ja. En dan sodra jy bykom nadat jy uitgenok is, dan kan jy daai tattoo masjienkie gebruik om te sê jy het hier aan 'n beach gemaak. Dan kan jy dit op doen. Ek is fucking excited man. Ek is super excited. Ek kan nie wag nie, ek sit om fix. Ek is super. Is jy on fix? Is jy reg vir jou fight, Tepix? Ek is on fix, bro. Dis al wat ek weet. Maar ou wat jy fight is spoes lank. Nee, bro, nee. nee, en jy is hy. Jy gaan moet staan op 'n kraat of iets. Luister, hoor. Ai. At least is die body shots daar. Triples, let's go. Welkom. Ek hoop haar ribs van jou is nie tender nie, Lil J, want ek weet alles was gekraak. Ek hoop hulle is fine. Jan, is Nico veel lank, bro.
Nico's nie so lank, maar hy's langer as Tipex. Wow. Hy is langer as Tipex. Tipex weet dit ook. Kop. Ja, kop. Let's go. Ou, ek is nie so kort as wat jy dink hier, Little Jack. Nee, guys, en tot en met die 12de Guys, is ons nie vriende nie, guys. Ja, Nee, glad nie. Ek stem 100% saam met hom. Dis die enigste ding wat ek mee saamstem. Dankie, ek kyk vir jou. Ja, staan gou langs jou deur. Okay, ek kan dit doen. Laat hy ook langs sy deur. Ek dink hy is langer as ek, maar ek's nie baie korter as hy nie. Ek weet dit. Tian, jy's aan 'n kop langer as ek. Ek is 'n kop langer as jy. Nou staan op julle langs mekaar. Ons het gesien by die perskonferensie. Staan julle twee langs mekaar en weet ons wat se sê. Wat sê my broesie? Lekker, let's go Nina. Thank you Nikki. Thank you. Van staan net by deur. Okay, staan julle twee op langs mekaar laat ek check. And thank you so much. Thank you Aaron. Nee. Staan julle twee langs mekaar? Wag eers tot jy by deur staan. Wat sê Boetie? Okay, ek moet nou net hierdie fucking ring laat adjust. God, okay, laat ek dit net so doen. Die ding is ingeplug en ek kan hom nou nie fucking adjust nie. Geef my 2 secondes. Ek weet ek is 1.8. Hoe lank is jy, Lil J? Ja, ek weet net soos 1.5. Tipex is 1.5. Hey bro, wat is dit jy met my? Ou, jy gaan bless hier. Ek het baie grappies, chom. Ek het Nee, teen die ding. Ek is teen die fucking ding. Hier is die hand. Ja, ek's bly het voor die deur gaan staan. Good boy. Kom man, what's up? Toe jou vriend Dean my sien by die perskonferensie sê hy vir my Little J, dink jy's baie kleiner as wat jy is. Ek het jy gesê. Ja? Ek het vir jy gesê. Gaan ons opstaan. Jy gaan nie langs hele fokkers gaan staan ja. Ek's rarig. Ek is 'n kop langer as Dean. Ek en Jay's dan amper dieselfde size. Ja, ek hoop jy's langer as ek sodat mense my nou nie aanvat omdat ek 'n kleiner ouetjie slaan as ek nie. Ja, want jy lyk soos 'n fucking oom met jou bles, dis hoekom. Ja, MVP Nikki, second place, Aaron third place, Sarah. Thank you so much. Nee, dankie Sunny, bly stil Aqua Beach. Aqua Beach se moer, ek gaan vir jou my beach maak Saterdag. Hoe kan ek deelneem aan TikTok? Johan, wel sodra Tian verloor het, sal hy die laagste in die rank wees en kan hy omvat. Want hy het net Here, ek is so excited. Ek is fucking amped. Ja, die Here. Oor die Tian gaan jy photographers hê om die fight af te neem en seker kak. Natuurlik. So jy kan foto's kry. Ek like sy eerlikheid, man. Natuurlik, ek het altyd 'n fucking entourage daar om shit af te neem. Kan hulle vir my foto finish maak? Wat jy drop? Al wat jy doen, daai flash gaan so blink teen jou fucking kop, maar dis okay. Ons sal vir jou foto's gee. Okay, at least. Maar gelukkig of jou pics gee. Om die hele kamera oor te vat. Hallo Natalie. Kyk, kom ons doen net laaste een. Julle uit 19 naggies. Hoe kan ons dit doen? Last one, grab it all, last one, let's go. Monique of wat? Wat? 3138, 3138, 3138. Double points for the first gift. Let's go. Daai dankie Nina. Guys, kom ons kyk of ons ietsie hierso kan doen. Alle nuts. Kaartjies, ja, jy kan. Dankie. Mr. Bibbs, ek is eintlik nie, man. Glad nie. Ek is eintlik glad nie. Ja, glad nie 'n man nie. Okay, bet, ek wou laas jaar al deelneem. Away Johannes reg. Wees by die match, bro, dan kan jy uitkom na die tyd. Really, thanks so much. Thank you, Nikki. Let's go, boys. Dis small 2 eerste gift, dis small 2. Hallo, okay. Dankie Night Agent, ek waardeer. Natuurlik kan ek Mr. Bibbs, natuurlik kan ek. Ja. Thank you guys. Thank you so much for the gifts. Appreciate it. Wat was Januarie, bro? They don't want to smoke. Ja, nee, Tian het gesê hy sal jou vat. Jou en Little J saam.
Oh, hy gaan jou moed vat want Ja, soos hy kom gaan maar die net laaste moerse op die rank klas. wees. Matian, wanneer dink jy gaan jy vir Jay nok, hè? Wat 'n ronde? Hy het nou net gesien eerste ronde. Eerste ronde. Jesus, groot ronde. Hy bra. Lekker. Selfde. We've got triples, guys. Dean, hoekom fight jy in hierdie tickbox, nee? Ek het sover die laaste 2 geboks. Ja, so dit maak my tired. Is dit? Ek wil altyd ek gaan oefen en dan fucking soos ek wen my fights, maar dan gee ek op. Kom in met die donuts. Verloor jy al in die ou einde deur die fiksheid. Ja, bad bro. Is dit? Wat sê type face? Guys, ons daar gerous daar. Dankie Carmen. Julle Let's go. Triples. As Jay wen, hè, dan sal ek jou booty challenge Martin vir 'n tickbox. Martin sal vir jou bliksem. Okay, maar wait, dan deal. Dan sit ons 'n deal. Maar ek kan nie daarmee om praat nie. Laat ek dit sê. Ons het staan 3. Ons kyk vir 'n charity. Ek kan nie daarmee om praat nie. Hy moet vir homself kan praat. You know what I mean? Want shit, ek sou dit gelike het as Stian verloor het, maar ek kan nie. Thank you Nikki. Baie dankie Rolien. Thank you so much for the gifts, girls. Appreciate it. Thank you Jenny. Ja, Stian moes nou verloor. Okay, maar so sê net vir hom net, bro, dan kry hy 'n charity kies en dan kan van sy enige keuse. DM hom. Okay, sure, ek sal. DM hom. Hy sal jou antwoord. Dis reg, okay. Hy sal my antwoord. Ek sal kontakt, hy sal my antwoord. Ja, lekker. Hey, Stian, nou kan ek jou nekkie so dun, bro. Jy moet oefen. Eet meer. My nekkie is glad nie dun nie. Jack weeg meer as jy. Nee, ek wil nou nie hierdie agterkant van jou kop met jou rug raak, jy weet. Thank you, Nikki. I'm gonna do a new one now. Ja, joh. The poos. Check hoe vrak jy aan. Ja, ek kan nie sien daai ding vir my van klaar, bro. Daai dan krakse daar, hoe onfiks is jy? Hy kan dit maar krap, hè. Welcome Jade, how are you doing Jade? Welcome. Bors. Bro, ek sla daai boks. Sou ek dan vir 'n uur reguit agter. Jy, hartseer party. Sê weer, sorry ek het jou nie gehoor nie. Nee, niks nie, ek kry net jammer. Verkeerde gat, dit is man. Julle kry die verkeerde persoon, jammer. Welcome Manda Panda. Als aan my ouma so enig gehad. Wat? Dankie vir follows hier. Slegte hals daai. Hoes? I'm good, thank you. I'm so good. Night agent. Lewe jy immer nog, bro? Shit. Jy maak my nou bekommerd. Ja, imagine nou gaan nog so hoes net vir 'n te knaairing inklim, want ek gaan net skuif staan en rook net vir die fight klip. Ja. Asseblief doen. Ek doen elke keer, brother. Het jy nie gesê het vir jou vorige fight dronk opgedaag ookie? Nee. Jy het iets gepraat van jy was 'n uur laat gesyp of so iets soos dit. Wat? Jy het just net voor jou walkout aangekom. Ek onthou van die vorige loop. Shop my Monique. Ek het nie net voor my walkout by die ek was al so 7:00 die oggend by die tickbox met die laaste een. Ja. Neers Dean glo jou nie. Ja, ek het nog in die potlood vir julle gewag. Ja. Ons was Ons was eers by tickbox het ons gaan chow ons by padstal. Ja. Toe gaan ons terug tickbox toe. Bol in jou broek. Lekker. Lekker ouens, julle moet 'n lekker aand hê. Happy birthday Dean. Ek hoop jy het 'n lekker tyd. Dankie. Shoppie, Stian. Cheers to pics. Droom lekker. Shabba bid. Sien jou Saterdag, Jack. Shut up, jy gaan niks sien jou oog en toe gepoes word. Fuck you. Let's go! Thank you, Rabbit Hole. Thank you, Rabbit Hole. Super amped. I fucking can't wait for this fight. I am like super stoked. I can't even fucking wait.
Are you guys excited? Are you guys fucking ready? Because I'm gonna give you guys a fucking show, let me tell you that. Drive safe, Nikki. Drive safe. Wie is op my muur achter my? 10 points for the person who guesses the fucking guy behind me. That is the one and only fucking Kurt Cobain, man. Because I'm a massive rock and roll fan. I'm a massive rock and roll fan. For the people who don't know, I'm playing a gig. Ek speel 'n gig. It's Leo. No, it's not Leo. I'm playing a gig with my band and my brothers in the middle of the ring on Saturday. Saterdag speel ons a gig live by fucking TikTok. Ons speel 'n gig in die middel van die fucking ring. Hulle weet nie wat ons weet nie. Martin, die join nou, Tipex challenge jou vir 'n fight. Ek het al gesê jy sal hom bliksem. The event sal geadd word. The event will be added at the end of this live, guys. At the end of this live. See for you. Pass it back and forth in a passionate kiss from my mouth to yours. Number 37 on the popular rank. Let's just stick out there daily rankings, guys. Where are we? We number 7 on the C4 leagues on the daily rankings. We are not on the daily rankings as yet. We need 20,000 diamonds to reach number 99. This fucking Saturday, Saterdag, bliksem ek vir Little J. En julle almal het 'n VIP ticket op die TikTok live om te kom kyk. Vir die mense wat dit kom kyk in real life. I'm super excited. Little J is saying he hits the boxing bag an hour straight. Bullshit. Bull fucking shit. Ek is excited om vir daai ou te wys wat 'n fok gaan met hom gebeur. Ek gaan pak sla uitdeel. Hierdie oom gaan vir hom bliksem. Boxing bags doesn't hit back. Oh, I'm gonna fuck that guy up. Anyway, let's keep it good vibes, ladies and gentlemen. Let's keep it good vibes. This is the Smashing Pumpkins, for the people who don't know. One of the coolest bands of the 90s. Oh guys, ek is ook opgewonde. I'm excited as fuck. I'm excited as fuck. You must just remember to brush his tooth before he comes to the fucking fight. Wanna go for a ride? She's the one for me. She's all I really need. Oh yeah, she's the one for me. You won't ever be ready. That guy didn't even fucking got himself ready for this. Jade, have a wonderful evening. Empty, just like me.
Mr. Bibbs, you better I sub reg kry. Mr. Bibbs, he's saying if I win, he's gonna subscribe on Monday. Let's go! Let's fucking go! Have a wonderful evening, Jade. But all jokes aside, I'm all for peace and love, man. But on Saturday, I'm gonna have to leave my peace and love at the door. And that's exactly what I'm gonna do. And I'm gonna show you guys a different side to the Tian you know. But right after that match, the old Tian, the peace and love will come back. The peace and love will come back. We're sitting on 31k likes. Thank you so much for that. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. Fucking hell. I'm gonna fuck him up, guys. But the event will be up after this live, and then everyone can go and register for the event. And I'm gonna welcome. The event will be up at the end of the live, and then everyone can go and subscribe for the event. For Saturday, I'm gonna live stream it, and it's gonna be really cool. So, today I walk alone. So this ring, I got from my cousin, the one who passed away. He left me this ring. He left me other one as well, but I really like this ring. And he really knew me as a person that likes stuff like this, because this ring is got sentimental value now. Really sentimental value. And it just looks fucking great, doesn't it? The band is also playing live on Saturday. The band speel live Saterdag in the fucking ring, just after the 5th fight. Super excited for that. And then there I'll also show Little J what a real musician looks like, because he's a muso. But we'll sort it out on Saturday. Small things matter, I think so. This is sentimental to me now. And it's my favorite color as well. Matlamini, thank you so much for the roses. Thank you so much, Mamzo. When I mentioned the fight was about mental health awareness, and especially that I lost someone just 2 weeks ago due to mental health, Little J had a lot of things to say about that. He had a lot of fucking things to say about that. He went and deleted his video where he said bad things about it, but I will go and show him. Because this is not just a fight. This is like, it's me feeling like I'm fighting for everyone who lost their fights. My uncle lost his battle to mental health, and my cousin lost his battle to mental health. And I am going into that fucking ring, and I'm fighting for my cousin and my uncle who lost their battles to mental health. And I am fucking super motivated by shit like that. And when he opened his mouth and said bad things about that, he opened a can of worms that he can't fucking handle.
A lot of people are battling with mental health problems, and I myself have mental health issues now and then, and we all go through our shit. But I'm going into that ring and I'm fighting for everyone who feel like they do not have fight left in them. Angela, everything is gonna be okay. Everything's gonna be okay. So there's that. Yes, 100% you'll be entering the fucking Lions then. Mr. Bubs is reaching out to Angela. Thank you for doing that, Mr. Bubs. Angela, there's always people to speak to. If anyone in this live is battling with mental health problems, there's always someone to speak to. Reach out to your family, reach out to your friends, speak to people around you. It's really important. Thank you, Karen. Guys, we're all in this together. We are all in this together. Speak to a trusted friend. Yes, do that. Speak to someone you trust. That's good, Jenny. And yeah, go and speak to someone professional. Speak to someone that can help as well. A chef called table. Ek is Saterdag in die middel van die ring by Tickbox 6. Ons speel 'n gig in die middel van die ring by Tickbox 6. Ek fight jou guy fucking aand. Tanya, baie dankie vir die follow. I think she's singing about something else. She's layering it with grades, but it is about something else. This is that band, Wet Leg. I really like this band. They fucking cool. Let me pump the volume. Ek sing en ek fight. Is your mother worried? Would you like us to assign someone to worry your mother? Excuse me. What? Excuse me. What? Hey you. They have a new song out. Yes, they do. I gave it a listen. Because I got a dress on in my dressing room. And a pack of warm beer that we can consume. Hey! Let's fucking go. This band is really cool. They got the big break when Harry Styles invited them to open for them on tour. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. On the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long, on the chaise long. Reza, thank you so much for the follow, brother. Appreciate it, man. How are you doing today? Are you well? I'm amped to play a show as well. In my bio is the link to my band stuff. Fucking. Oh. Black Keys, who likes the Black Keys? Well, let me play you a really cool Black Keys song. Let's just all take a moment to breathe in the school fucking sounds. How do I handle all the careers I'm doing? One thing at a time, my friend. Let me tell you that.
man. Follow Blowmood on TikTok and Instagram, Tian's Band, you fucking know it. See. I have the best music taste on TikTok, let me tell you that. In South Africa, let me just clarify. I did hit 1 million. We hit 1 million. This was a team effort. None of that would have been possible for the fucking planning, the people in the live, the moderators, everyone involved. It would have not have been possible for everyone to tap their fucking fingers to the bone for me. I am not a one-man show. That's not how it works here. It's not how it works here. People have to understand that it takes a village to raise a child. And I am that fucking child. And your massage gun. You fucked your phone up. What did you do to your phone? Let me play another Black Keys too. This is a banger, guys. Hands up who likes this song, because I fucking love this song. Your everlasting light. Fight night coming up, fight night. Thank you for working with me for 4 hours. I appreciate that. Thank you to everyone who worked their fucking asses off for me. I salute you. Your everlasting light. Hashtag Team Tian, motherfuckers. That is right. I'm glad I'm back. Thank you to every Tabitha that helped reach 1 million likes. Good and you, Phoebe? Is it Phoebe? I apologize. Bye, donkey, thank you so much. Your everlasting light. Thank you, Phoebe. Okay, guys, this is me signing off, giving you all the love and the love and the peace in the world. Look after each other. If you are not doing well, speak to someone you trust, guys. There's always someone to speak to. Please remember that. Have a wonderful evening. Look after yourselves. Thank you so much for all the gifts, all the good vibes. You guys are incredible. And fucking Team Tian, I will see you guys tomorrow for another incredible live. Thank you for all the good shit. Look after yourselves. Peace and love. Bye-bye. Register for the event after the live.